ئاگری بوسلی فایر هاتی نافکردن بەر بەڵاو دەبە لە مالی بوو و هەرێمین دیên ڕەخ دەریایên نێزیک لۆس ئانجلس ژناف 370 ئاڤاهیên بەرپێتên ئاگری کەفتین مالên چەند کەسên ناودارە وەکە ئاکتەر و سترانبێژ مایلی سایرس. پرانیا پارادایس باژارێ باکوورە ساکرامانتۆ یê 27,000 کەسی شەوتیە و بوویە خولی و کاربدەست لە تەرمên قوربانیان digerin. Duh Duşembeyê karmendên agirvemirandinê got agirên nû berdibin wê deverê. Di demjimêra borî da ji du aliyan agirek nû dest pê bûye. Malan dişewitîne ya rastiyê em hêjî di rewşa agirek dijwar dayne. Xembariya me ne tenê agirê niha ye. Xelkê ku ji malên xwe derketîn hewl didin vegerin û serederiyê bi rewşa piştî agirî re bikin. There's whole neighborhoods that are just gone. Streets, rows and rows. هناك رندك بيكجاري شوطينة جادة وكولان مالا كجا منو خسياوي شوطينة همو مالين كولاني برشواتي كتنا. افچار روجن اگر بربويا باجاري پارادايس. ام نهاد قوناغه که دانه کو ام ناچار بین الساین ودیتنا ترمن مروفان بکار بینین ما اوه داخواست کریه. هفدمê ku karmend û karbidestên agirvemirandinê li nav malên şewitî digerin ew dibêjin pêşketin li hinek deveran dibe lê du agirên li Kalifornya ostanê wan hind mezzinin kontrola wan ji dest derketiye û pêşbîniya pitir ba û hişkatiyê tê kirin ku renga agirî berfirehtir bikin. Duh Serok Donald Trump ragihand ku ew agir wêraniyek mezzine û xerciya federalî ji wan kesa re tirxan kir ku agirî ziyan gihandiye wan.